Yesu nashimwe cyane nshuti y'umusaraba urimwo uranyumviriza. Nje kuganira nawe ku bintu biriko birarimbura abamama n'abakobwa. Yesu nashimwe. Bino bintu ngiye kudondagura urashobora nawe kuba ubikora. Ariko noneho guhera uyu munsi ufate umwanzuro. Ntago ari neza yanjye ni neza yawe. Niba by'ukuri uri umukristo kandi ukaba ushaka kuja i Siyoni, nukuri ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ufate umwanzuro. Yesu nashimwe. Icyambere ngiye gutangiraho, abagore barakunda gufata imishatsi yabo bakayigoroza icyuma. Ubugorora iyo mishatsi yawe uyishakira iki? Buriya uko Imana iba yarakuremye ntago ubikunda. Kugorora umushatsi ukoresheje icyuma, ibyo ngibyo Imana ntibyemera. Imana ibishaka ko uguma uko yakuremye. Icya kabiri, gusiga kanta mu mutwe. Mwene data, ikanta reka ndakubwire ngo ni rangi murindi, nkuko hariho amarangi atandukanye. Gusa mwebwe mwafashe irangi ry'umukara aba ari ryo mugira iki mutoranya kubera risa n'imishatsi yanyu, muriko muribesha. Irangi Imana ntiryemera. Icya gatatu, gusuka imishatsi. Mwene data uri muranyumviriza, Imana ntago ikwemera gusuka umushatsi. Uwo nguwo Imana yaguhaye uwo nguwo Imana ntikwemera kusuka. Imana ntago yemerera umuntu wese wese ko ashirako ibikofero by'imishatsi. Imana ntiyemerera umuntu ko ashirako amameshi, gutsiba amameshi. Yesu natugire neza. Ikindi, gukata ingoyi. Ahano, gukata hano. Ibyo byose Imana ntago ibyemera. Ntiyemera ko umugeni we yicafuza. Ibyo byo gukata ingoyi ugasanga mwaciyeho uturongo mwakase ingoyi, ibyo byose Imana ntago ibyemera. Gusiga amarangi no Imana ntibyemera. Ibindi, gutobora amatwi. Imana ntago yemera ko umugeni we atobora amatwi. Ntago yemera ko umugeni yambara amaherena. Nta nubwo yemera ko umugeni we yisiga amarangi. Yesu Kristo ntiyemera ko umugeni we yisiga amavuta atukuza. Abakristo barimo barisiga amavuta atukuza, ugasanga afite amabara abiri. Yesu yakuzanye mu isi uri umwirabure, ariko waritukuje. None wowe ko Yesu azi ko uri umwirabure, uwo mubiri utari uwawe wishirako, wumva uzawambukana? Kwitukuza Imana irabyanga. Hariho n'abandi usanga arimo barica inyenyi. Abantu bica inyenyi, mwene data muranyumviriza, Imana ibishaka ko uko yakuremye kari kuguma. Ntabwo ishaka ko uhindura ikintu cyo cyose kiri ku mubiri wawe. Reka ndakwibutse ko ikintu cyose ukorera ku mubiri gica kigenda kikonona umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere akazatererwa muri gihanamu kubera iby'umubiri wakoze. Cyo cyose ukorera ku mubiri canduza umuntu w'imbere. Yesu natugire neza. Hariho abariko barica amatatu. Itatu Imana ntiyemera.
hariho n'abandi bica imanzi ku maboko. Ibyo byose ni ibintu Satani yazanye mu isi. Umuntu w'umukristo ntago aba akwiye kubikora. Hariho abarimwo baraca imyeyo. Imyeyo ni ukwiyongerereza imibiri, gufata uko Imana itakuremye wewe ukihindura ugashaka kuba nk'uko wewe ushaka kumera, ariko ntumere nk'uko Imana ishaka kumera. Umuntu wari wese arimwo arakosora Imana amenya ko amaherezo ye ni mabi, kiretse yihanye akabireka. Ibikurikira: abantu bambara ubusengeri bakerekana mu kwaha. Reka ndababwire, mu kwaha k'umugore haba hakwiye guhishwa. Ibikurikira: kwambara umwenda mu gatuza kakarangara, imyenda usanga ibitugu bigaragara, imyenda usanga yerekana amabere, iyo ngiyo umukristo ntakwiye kuyambara. Yesu natugire neza. Igikurikira: ku bantu bambara amaherena hepfo ku gitsina, kamvuga uko kugira ngo mubyumve neza, n'abishirako n'abiyandikako amatatu, ugasanga ku gitsina bashizeho iherena. Ibyo byose ni bya Satani, no kubireka kuko barahari babikora. Mwene data muranyumviriza, ahangaha ni wowe uri murabwirwa. Wabyemera utabyemera nakazi kawe, kazi muzaba urimwo urabwirwa. Ntuzavuge ngo ntago wabyumvije yama uri kurabwirwa. Igikurikira: ku bantu bambara ubujipo bugufiya, buriya bujipo bugera ku mantu uzenye ku mavi, hariya rwose uba wambaye nabi. Izo nyambara Imana ntizemera. Igikurikira: ku bantu bambara amapataro, Imana ntabwo yemera umugore ko yambara imyenda y'umugabo. Nubwo ubona abagabo iki gihe no bari barambara iz'abagore, ariko bari ko yarenga ku itegeko. Umugabo ntagakwiye kwambara imyenda y'abagore, n'umugore ntakwiye kwambara imyenda y'umugabo. Abantu barimo barambara amapataro, bakambara udukabutura bakaja hanze, bakambara utubana bakaja hanze. Ibyo byose ni ibintu Imana yanga. Uri umuntu rwose uri umukristo arimwe araja mu ijuru, ibyo ngibyo ntago bikora. Uzi ko wewe uri umugeni wa Kristo, nukuri ibyo ntubikora. Ku bantu bambara amajipo cyangwa se amakanzu abonerana, mwene data urimo urambara imyenda ibonerana, ibyo byose uramenya Imana ntibyemera. Ku bantu bisiga amarangi ku nzara, ku bantu bisiga amarangi ku minwa, ku bantu bisiga amarangi ku maso, ku bantu bisiga amarangi ku ngoyi, ibyo byose ni ibintu Imana yanga. Niba ubikora mwene data, wewe uri muranyumviza, niba uzi ko ibyo bintu bikora, nugira iki? Nubihagarike. Iki ni igihe cawe cyo guhinduka by'ukuri ukaba umukristo nyakuri. Urashobora kuba wararetse gutukana, kwiba, ubusambanyi, ibiki byose, ariko ukuntu ugaragara ntabwo ugaragara nk'umukristo, ugaragara nk'uwisi. Kandi mumenye ko umukristo nyamukristo ari cete abantu basoma. Ni cete gisomeka, gisomwa n'abantu bose. Yesu nakugire neza. Rero umuntu arimo aranyumviriza akaba yambara ibisheni munda, mugendana ibisheni munda, mwambara ibisheni munda, reka ndababwire ngo wewe wambara igisheni munda ukwiye kubihagarika. By'ukuri niba uri umugeni urimo uraja Isiyoni, kubera ko ibyo byose ndondaguye ni Satani yabizanye kugira ngo umwana w'umuntu akosora Imana, agira ngo arimwe arakora ibintu bizima, yamara ntamenye ko arimwo aronona umuntu w'imbere, we akaba ari wazaja mu muriro.
kino kibiri kigawukoresha ikintu kibi. Ibyo bintu bibi umubiri ugukoresheje bigaca bigenda mu muntu w'imbere. Umuntu w'imbere akazagenda guhanwa kubera umubiri. Reka ndabasomera ijambo ry'Imana hano. N'Abaroma igice 12 ku murongo wa mbere tugeze kwa 2. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima. N'imibiri iri kiravugwa. Tugende mu itangiriro. Dusoma mu itangiriro igice 35 ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Dusome mu izina rya Yesu twumve uko avuga. Imana ibarira Yakobo iti, va hasi uduge i Beteli ugerereyo, unyubakire igicaniro jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esawu mwene nyoko. Maze Yakobo aca abarira abiwe n'abari kumwe nawe bose ati, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe, mwihumanure, mwambare izindi mpuzu, tuve hasi tuduge tuje i Beteli, nanje nubakire y'Imana igicaniro, imwe yanyumvira ku munsi w'ibyago byanje, kandi yagendanye nanje mu nzira nagenzemwo zose. Ku murongo wa 4. Baha Yakobo ibigirwamana by'abanyamahanga byose bari bafise n'impeta zari ku matwi yabo. Yakobo abizika munsi y'igiti citwa umweroni cari hafi y'Ishekemu. Amen. Barakuye impeta zose, impeta zari ku matwi. Bishatse kuvuga iki? Amaherena yari ku matwi. Babihaye Yakobo. Yakobo nawe aragenda arabizika, arabyimbira abizika. Rero mwene data, reka ndakwibutse ko ano magambo ari wewe aziye. Wibuke ko Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko wezwa rwose. Wezwe rwose. Urekane n'ibyisi. Uve mu byisi. Yesu nakugire neza. Urashobora kuba wicaye mu rushengero imyaka ingahe ariko ukabugisa n'uwisi. Reka ndakubwire ngo nuhinduke rwose, ugire umutima musha. Umenye neza ko ibyo urimo urakora kuwo mubiri bigenda kuri ya muntu w'imbere bikanduza uri ya muntu w'imbere. Ibyo ngibyo bimenye. Urashobora kuvuga ngo nta mutima uncura urubanza, nta mutima uncura urubanza. Umutima ntabwo wagucura urubanza kubera ko Satani ashaka kurimbuka. Satani yarakuboshe. Ukuri ntabwo ugushaka kukumva. Ahubwo uvuga ngo baragucira urubanza. Abakubwije ukuri ubabwira ngo bagucira urubanza. Ntabwo barimo baragucira urubanza, barimo barakubwiza ukuri. Mumenye neza ko umuntu yagize iki yakosoye Imana nta juru afite. Abantu barimo barasiga produit. Iyo none nayibagiye produit ngo mugiye korosha imisatsi. Mwene data, ibyo byose nibyo Satani yazanye mu bantu. Kandi n'inyigisho barimo barigisha ibyo ngibyo ntibabivuga, barabicecetse, ntabyo bashaka kuvuga. Satani yabazibye iminwa kugira ngo mugume muri aho ngaho mutazi na kimwe kugeza igihe muzarimbukira. Rero mwene data,
iyi nyigisho ije kuri wowe kugira ngo ugire iki? Uhinduke. Kugira ngo uhinduke. Yesu Kristo naguha umugisha.